Yabwemu akọ Sehwi Juaboso the NPP delegates ewo ho de won nyina so wodo achitai no ma Dr. Mahmoud Bawumia fi se wo mo hwa ehia so wasa pre Franka tubire no ebiema NPP Si edisanse mwetu jo wabra Dr. Bawumia ekonsra ewo Juaboso abato mpesua so enne echitafo ibi ekwatwetwe enkomoni nyina eka wen with Bawumia aproba woko ewo atoye tifi mantem no emu saa probo wo hwekwan se woni amanyoko emu echitafo ayonkofa no mu ebeyeden na afi wabo adom sebeyi ya opepombo so mede etoso aduasa ba ko a NPP amanyoko no bekọ abato so akoyi Franka tunu ni watimi atoaba ama another chance because NPP amanyoko no obi ani wa ya de na ba one time I mean when timi awin ya yeyi ni si nchen ye sha se free payfo mudi kan ye me fa yewrakofo e ma 2 chance okọ 98 96 and so ko 2000 ehun ni say Bawumia ye man another chance 2028 election Bawumia will win adenti na make asa o hwa sesi Ghana fo ankasa and esu afre MPP as a whole Ghana e follow hwe eye na na de nanko akufo ado o appear o ballot no sesen ansa no ba be the president one yewura e kan say atamos ekwodo do say enwechi Dr. Muhammadu Bawumia edi aseda kase e ma delegates de to won manim se obeyedo betimi bi asabeyi ya NPP amanyoko no betimi edi nkonim afempinu ene aduonu enwatwe mu me obia me pe enkabom me pe enkabom kogodo me obia me pe enkabom elinti minim se miniminu a ye pri ye wia gise ye nyina ye kabom ena ye koje tumi no every NDC for ho elinti media mi kasa ntie obia mimbo obia di mindidi obia atem because ye wie udidi obia atema uwie na ofre no se ombe boawa obeba omba